Top 5, the best parts of the day. uyu munsi ushobora kumena ibiryo, ariko miliyoni nyinshi z'abantu ziri gupfa kubera ikibazo cy'inzara. Ushobora kuba ubikora utabyitayeho cyangwa udatekereza ko hari umuntu ushobora kwicwa n'inzara. Ariko inzara ni kimwe mu bibazo bihangayikishije isi dutuye. Iyi ni the top 5. Uyu munsi turavuga ku nzara eshanu za mbere zabayeho kuri iyi si ya rurema. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ugukora subscribe, comment, ukanasharinga mu nshuti zawe, ubundi tugakomeza kubana. Inzara iri ku mwanya wa 5 ni inzara y'Abanyakure y'Amajyaruguru, yamenyekanye ku izina ryo mu rurimi rw'Icyongereza nka The March of Suffering. Icyo gihe hari inzara yifatanyije n'idindira ry'ubukungu bw'igihugu cya Korea y'Amajyaruguru ahagana mu 1994 kugeza mu 1998. Iyo nzara kandi yaje kwataka inganda n'ibindi bikorwa remezo byose birafunga, aho yaje gukwira mu gihugu cyose, yica abari hagati ya 240 na miliyoni 3,500 by'abaturage. Inzara iri ku mwanya wa 4 ni inzara y'Abashinwa. Iyo nzara ikaba yaramenyekanye ku izina rya Great King ahagana mu 1907. Ikaba yaratewe n'ihungabana ry'ubukungu mu Bushinwa bw'Amajyaruguru, bwatewe n'imvura ikabije yaguye igatera umwuzure wakwiriye ahangana na kilometero kare 100,000. Yangiza imirima, inzara ibiteye iryo. Bivugwa ko 10% by'abaturage bo mu majyaruguru ya Jiangsu n'ibindi bice byo mu Bushinwa bishwe n'inzara ku buryo bukabije. Ugereranyije hapfuye abagera kuri miliyoni 25. Bamwe bakaba bavuga ko ishobora kuba ari inzara ya kabiri mu nzara mbi zabayeho ku isi. Inzara iri ku mwanya wa 3 ni inzara y'Abanyasoviyete. Iyo nzara ikaba yaramenyekanye ku izina rya Holodomor na Kazakh. Ikaba yarateye mu 1932 kugeza mu 1933, ni mu gihe kingana n'umwaka. Yahitanye abagera kuri miliyoni 10, umubare munini ukaba wari uw'Abanya-Ukraine. Nuko umunyamateka Toga wo muri Universite y'Uburengerazuba bwa Virginia yavuze ko icyateye iyi nzara ari ukwihuza kw'inganda, umusaruro uba muke, n'ubonetse zirawikubira. Inzara iri ku mwanya wa 2 ni inzara y'Abahinde izwi ku izina rya Karisa. Ikaba ari inzara yabaye mu 1783 ikageza mu 1784, ubwo ni igihe kingana n'umwaka umwe. Icyateye inzara ni ibura ry'amazi mu majyaruguru y'Ubuhinde. Bikaba binavuga ko imvura ya nyuma yaherukaga kugwa mu 1780, ubwo ni mu gihe kingana n'imyaka 3 bari bamaze batabona imvura. Amazi n'ibyo kurya birabura, nuko miliyoni zigera kuri 11 z'abaturage zihasiga ubuzima. Inzara ya mbere nayo ni inzara y'Abashinwa, izwi ku izina rya Great Chinese. Yabaye mu 1959 irangira mu 1961. Ikaba yaratewe n'ishyaka rya gikomunisiti ryari riyobowe n'uwo bita Mao Zedong. Ryashyiraga igitugu ku baturage, rigacunga umutungo nabi, ndetse riza guhindura n'uburyo bw'imihingire n'ubworozi, bibageza ku nzara yatumye hapfa bari hagati ya miliyoni 15 na 30 z'abaturage. Mukomeze kugubwa neza. Iyi ari the top 5. Murakoze.